Lijep pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu radit ću recenziju ovih strujnih klješta, Parksideovih, koje sam kupio u Lidlu povodom tjedne akcije. Naletio sam na zadnja. Inače, instrument sam otvorio i ubacio baterije samo da vidim jel radi, da ne bi snimao video kad ništa. Uglavnom, možemo krenuti. Znači, u kutiji dobivamo pipalice ili mjerne kablove, ako ćemo stručno. Dobivamo zaštite za ove pipalice koje budu unutri. Ali ja sam ih skinio. I dobijemo knjižicu sa uputstvima. Nije loše za pročitati ako se prvi put susrećete sa mjernim instrumentom i ne znate kako šta funkcionira. I dobijemo sam instrument. Da vidimo šta kod njega piše. Znači, mjerni opsezi su mu za istosmjerni napon od 0 do 600 V, izmjenični napon također od 0 do 600 V, izmjenična struja iznenađujućih 600 A, otpor od 0 do 60 MΩ, kapacitet od 0 do 6 mF i frekvencija do 1 MHz. Znači, ovako instrument izgleda. Normalno gore imamo sama klješta koja su velika dosta. Imamo ovu sklopku s kojom mijenjamo mjerne opsege. I imamo ove tri tipke. I imamo display. I naravno na dnu instrumenta imamo ove dvije priključnice. Crni kabel bodemo uvijek u kom, dok ne klikne. Crveni kabel biramo, ali u ovom slučaju nemamo šta birati, ko na primjer na ovom instrumentu. Na ovom instrumentu imamo kom, voltom, hertz, miliamperi do 20 miliampera. Znači, kod njega crna uvijek ide u kom, a u ovisnosti šta mjerimo, biramo jednu od ova tri priključka. Ovaj instrument ćemo sa strane ostaviti. Znači, pipalice nisu baš nešto ekstra kvalitetne, ali bože moj, za 15 eura, da, nisam napomenuo, cijena je 15 eura, nemamo se šta žaliti. Kod njih se ovo izgleda ne može skinuti. Da, znači od kontaktne površine, od kontaktnog vrha imate samo ovaj tu vrh. Ovo se kod UT-ovih instrumenata, evo ovdje imamo moja strujna klješta UT210D. Kod njih isto imamo tako, ali kod njih se ovo može skinuti. Ako vam treba veća kontaktna površina ili nešto. Kad okrenemo sklopku, prvo nam dolazi na istosmjerni napon. Ovdje imamo pozadinsko osvjetljenje. Pritisnemo i dugo zadržimo. Na kameri ne djeluje nešto dobro, ali uživo kad vidim, odlično je. Evo, sad se vidi perfektno. Znači, ako mjerite nešto u mraku, super stvar. Dobro, možemo prijeći na mjerenje istosmjernog napona. Znači, prvo i osnovno imamo jednu bateriju, 3A bateriju od 1,5 V. Uzmemo jednu pipalicu, stavimo dolje na minus i drugu pipalicu gore na plus. Evo ga, 1,546 V. Sad, šta se desi ako okrenemo plus i minus? Desit će se to
da će nam prikazati ispod rezultata minus. Evo sad ću ja to vama zoomirati da vi bolje vidite. Ne znam koliko dobro možete vidjeti, uglavnom evo sad ćemo spojiti pipalice kako treba, znači 1,545, a kad okrenem naopako plus i minus, pokazat će minus 1,545, 546, dobro, nema veze. Uglavnom minus ignorirate, pravi napon je 1,546 V. Poslije baterije imamo ovdje jedno napajanje od kompjutera. Ono nam daje napone od 3,3, 5 i 12 V. Što je potrebno napraviti da bi se njega uključilo? Briknu sa zelene boje, sa zelene, i premostiti ju sa bilo kojom masom. Evo, ja ću se odmah ovom preko puta. Evo, premostio sam. I sad kad to napajanje upalimo, i iza na napajanju, samo trenutak da nađem gdje je dugme. Trebalo. Evo ga, napajanje se pokrenulo. I sad možemo na njemu ispitati napon. Znači vraćamo napajanje u beznaponsko stanje trenutno. 3,3 V je između narančaste žice i bilo koje crne žice. Evo ga, vidite. 12 V očekujemo između žute žice, isto tako bilo koje crne. Evo ga, 12,46. I napon od 5 V očekujemo između crvene i crne žice. Evo ga, 5,098. To je to što se tiče mjerenja istosmjernog napona. Znači sada prelazimo na mjerenje izmjeničnog napona. Okrećemo sklopku. Vidite, imate ovdje ovu sinusoidu. I na displeju vam pokaže AC. U redu, znači ovdje imamo jednu utičnicu koja je u ovom slučaju nulovana. Nemojte nikad nulovat, to je i zabranjeno zbog svojih nedostataka. Možemo pričati o tome u sljedećem videu. Jednu pipalicu stavljam gore na zaštitni kontakt. Drugu pipalicu stavljam u jednu rupu, odnosno u jedan radni kontakt. I evo vidite, pokazuje nam 240,4 V. Na drugom nam ne bi smjelo pokazivati ništa. Znači pokazuje 0,4 nešta. To je ništa. Znači druga nam je 0. I također između faze i nule. Evo vidite, 240,4 V između faze i nule. A između dvije faze vam mora biti napon od 400 V. Neću sad ići do trofazne utičnice da ju ispitujem, a i nema potrebe. Nadalje, šta imamo? Imamo frekvenciju. Frekvencija naše monofazne mreže je 50 Hz. Evo ga, 49,97 Hz. Dalje imamo kapacitet. Znači ovdje sam pripremio, evo imamo 3 kondenzatora kojima ćemo mjeriti kapacitet. E sad, vrlo bitno što morate napraviti prije ispitivanja kondenzatora je to da ih kratko prespojite, odnosno brikate da biste ih ispraznili. Znači bilo kojim metalom, samo njihova dva kontakta kratko prespojite. I onda su oni prazni. 400 V 10 mikrofarada. Isto tako minus pipalica na minus. Plus pipalica na plus. 9,92. Ovaj kondenzator je u redu. Ovaj kondenzator 1 mikrofarad plus minus 3%. 2100 V. Znači ovo je kondenzator iz mikrovalne. Ona ima u sebi visokonaponski transformator koji podiže napon sa 230 V na 2 kV. Kod njega je nebitno koji je plus minus zato što nije naznačeno. Znači pokazuje 1,03 mikrofarada. Što znači da je ovaj kondenzator ispravan. Dalje što imamo? Imamo
otpor. Pokazat će nam overload zato što otpor zraka je beskonačan i ovaj instrument ga ne može izmjeriti, naravno. Ne može ga ni jedan izmjeriti zato što je beskonačan, ali dobro. Šta tu imamo? Sad imamo tu par otpornika. Krenut ćemo s ovim otpornikom. Kao što vidite, ovaj otpornik na sebi ima boju smeđu, crnu, žutu i zlatnu. U ovoj aplikaciji imamo određivanje otpornika po bojama, znači smeđa, crna, žuta i zlatna. Govori nam da je otpor 100 kOhm plus minus 5% tolerancija. I sad ćemo vidjeti šta nam instrument naš. Instrument nam kaže 95 kOhm, što znači da je ovaj otpornik u redu. Sljedeći otpornik imamo ovaj otpornik, on je nešto malo manji dimenzija. I na njemu imamo boje crvenu, smeđu i zlatnu. Crvena, smeđa i zlatna. 220 ohma plus minus 5% tolerancije. 219,1 ohm. Znači da je i ovaj otpornik u redu. Dalje šta imamo? Imamo diode i pištalicu. Evo, prvo ćemo vidjeti za diode. Ovdje sam donio jednu LED diodu. Ona je poluvodička komponenta, tako da provodi samo u jednom smjeru. Njoj je plus duži kraj, a ako su pinovi skraćeni, ovako na minusu ima jedan zarez, to se tu ne može vidjeti, ali stavit ću vam sliku. I kao što možete vidjeti, dioda funkcionira, radi. Onda imamo klasičnu jednu diodu, 1N4007. Njoj je minus naznačen sa sivim prstenom na dnu diode. I vidjet ćete da vam na instrumentu pokazuje 0,5906. A ako okrenete, ne provodi, zato što je i ona poluvodička komponenta. Dalje, kad stisnete Select, prebaci vam na pištalicu. Znači, pištalica jako brzo reagira. Pa možete ispitati neki osigurač, na primjer da vidite je li probio. Ovaj osigurač je ispravan. Ispravan je i on. Onda šta još možete ispitati? Uglavnom, čemu on najviše služi? Da ispita probojna masu. I sad gledate, uzmete na jedan kraj utikača i gledate vamo je li probilo slučajno na masu. Uzmete drugi kraj utikača i isto tako gledate, nije. E sad ovo je zaštitni kontakt, on će reagirati pošto je na masi uređaja, ali ovako na boju neće jer je boja izolator, tako da morate malo zagrebati. Evo, ja sam tu zagrebao i reagira. I sad prelazimo na zadnju funkciju našeg instrumenta, to je mjerenje struje. Znači, struju može mjeriti samo izmjeničnu, ne može istosmjernu, ali dobro, to je u stvari i pogonski instrument. Ove pipalice ću skinuti jer nam nisu potrebne. I sad, kako se struja mjeri? Znači, ono što je bitno je da uhvatite jednu žilu. Nebitno bila to faza, bila nula. Znači, uhvatite klještima jednu žilu. Evo, uhvatit ćemo fazu. Uštekat ćemo neki potrošač. Možemo upaliti, ja sam uštekao ventilator, možda će malo zvuk biti lošiji, ali nema veze. Znači, kao što vidite, vuče 167 mA. Na prvoj brzini. Prebacujemo na drugu brzinu. Vuče 180 mA. Prebacimo na treću brzinu. ...185 mA. E sad, šta bi se desilo kad bi uhvatili obje žice? Evo, uhvatili smo obje žice. Palim ventilator odmah na treću brzinu. Naravno, ne bi ništa pokazao zato što se struje poništavaju. Znači, jedna ide vamo i jedna ide tamo.
Dalje, da navedem neke prednosti i mane instrumenta. Prednosti, znači, onako, solidan je instrument, nije previše skup, 15 eura, nije uopće skup. To je nekih 100-tinjak starih kuna, 30 maraka. Jedina zamjerka što imam su ove pipalice. Znači, pipalice su stvarno mogle biti malo kvalitetnije, bez obzira što je toliko niska cijena. Da su stavili cijenu i 20 eura, ali mogli su staviti barem kvalitetnije pipalice. Znači, ovo je smiješno. No, sve u svemu, jako dobar instrument. Da li se isplati? Isplati se sigurno. Za početnike, ako vas to zanima, definitivno. I to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. Ostavite like na video i pozdrav.